मेरा हौसंबु थौरम सरुक याबा लाकपसिंग बुरोई तंबुरोइसिंग सना कुनुंग तराम नौख्रै मेरा हौसंबु कुमैगी नुंगी इसेल हेना मसक खंगलक्लिबा मखै अपुनबगी सक्तमदा मपांगल कलकनि निंगथौ सना जाबा सिंगतमगी मरी अमदी मचिन मना ओइबगी नुंसी मरी हेना सेसिननबा सही खुदिंग लेपतना पांगथोक्तुन लाकपा मेरा हौसंबु थौरमगी मओइनना थौरम असिबु सरुक याबा लाकपसिंग बुरोई तंबुरोइसिंग तराम ओपगी थौरम पांगथोक्रै लमदम असिगी मफम क्यादगी लाकपा फुरुक कयागी खुलाकपसिंगना अनौ अपेन कया पुरक्तुन लेवा असिगी निंगथौ सना जावा लैसेम अमदी अंगोम निंगथौ पैरैतोन अनिदा पोटलानबा अमदी तराम ओपगी थौरम मदुदा कोनुंगी फमनाइबसिंग तोंगान तोंगानबा येलो फुरुपसिंगी इसिल इनाउसिंग सरुक याखी सिंगलेमलबा थौरम मदुगा मरी लेना निंगथौ सना जावा लैसेम हाय कुंथ्रा गोमदोई सुम एडी द कंगलै पाखि ओइरंबा नोंगदा लैरेन पखंग बहाक्तगी हौना सिंगमी तमी अनि पुना पांगथोकमिनबा कुमैसिना कांगलु फुरुप सिंगबु कोनसिंदुना सिंगतम अनिगी मरी तत्नबा यादना थमलमलिबा कुमै अमनि असिगुम्बा कुमै सिबु तुंगी मिरोल सिंगिदमक मांखिदनबा ngaksenba amadi yokkhatuna thamba haibasi ngasigi mirol sigi thaudangni yomgi ahal oibisingna masa masu oibisingda kumai sigi wari liduna khangan bigadabanaiki masidana tuna kumai sigi nungi isial si hena masa khanglakliba makai apunbagi saktamna mapangal khalakani loinana amatu oibigi saklona du lakani haikibaga loinana thauramasibu mapung fanana ba lakliba khwai khudimak taram okpo wai kya su pongdoki hayang pangthokadoriba मेरा हौसंबगी थौरम असिबु मियाम अमत ओइना सरुक यामिना सेनसु अपल तोखी कोतुना हयेंग अहिंग नोंग्याइदगी नेशनल हाईवे दा पुंग निफुगा निपान की इकोनॉमिक ब्लॉकेट कौखरै कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी कोतुन लेंगाक्ता तोंगान तोंगान डिमांड तौदुना हयेंग अक्टोबर 3 की अहिंग नोंग्याइदगी अक्टोबर 9 की अहिंग नोंग्याइ फावबा नेशनल हाईवे दा पुंग निफुगा निपान की इकोनॉमिक ब्लॉकेट की खोंजंग लौथोखरै कोतुना थदोरकपा चिरोलमदा पुंग निफुगा निपान की इकोनॉमिक ब्लॉकेट असी लाउथोकपगा लोइनना खोंजंग असिदा कुकी लुप सिंगना मापुंग फाना सरुक याबगा लोइनना नेशनल हाईवे दा सर्विस तौरिबा गारी सिंग एसोसिएशन अमदी यूनियन सिंगना सौगनाबा वाफम सथमलखि था सिगी अनिदा मखान विलेज की इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी मनाक्तगी कामगिल लैंड चोंगलोइबु फादन पोखिबा थाउदोक्ता सेनबसिंग पुंग निफुगा निपान की मनुंगदा थादोकनबा लेंगाक्ता मतम थाग्रबसु हारिबा मतम असिगी मनुंगदा थाबक्तो ओंथोरक्तबाबु कनेगे निंगदबा फुंदोखि अमरमदा कुकीजो अमसुम मितै फुरुप अनिगी लमखै मरक्ता थमलिबा बफर जोन सिंग सिक्युरिटी की थबक मतिक चाना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न लखतबना कुकीजो मियाम अकितुजुबा पोखनबा थौंग सिंसा थरकबाबु यानिंगदबा फुंदोरक्लि कामगिलेन चोंगलोई फाबगी मतंग लेंगाक पुंग निफुगा निपान की मतम थादुना डिमांड तौबा वाफम थाबुतो ओंथोकपा ngamdaba amadi बफर जोन दा सिक्युरिटी की थौरांग कनखतबगी मयोक्ता इकोनॉमिक ब्लॉकेट की खोंजंग असि चंगसिननबा कोतुना फिरेक लौरकपने हादि लोइनना कांगपोकपी अमसुम चामपुर अनी की मरक्ता सतोक तसिन तौरिबसिंगदा मखान अमसुम लेखमपोकपी खुन मपादा अकी अखंग लेहंदना चटपा ngamnaba सिक्युरिटी की अकनवा थबक लखोटकदबन हाइनसु गवर्नमेंट ताक्सिलकली येक सलाई लैजब फुरुप कुनगा मंगागी इंडिजिनस पिलर मैखुम हांगदोखरे फेडरेशन ऑफ हाउमी की मियेंग मखार सेमगलखिबा मणिपुर गिदा खुंदामिनरिबि येक सलाई लैजब फुरुप कुनगा मंगागी इंडिजिनस पिलर अमंगसी सोमबुंग कौबि खुंजाउदा मैखुम हांगदोखरे मैखुम हांगदोकपगी थौरम अदुदा लमदमसिगी येलो फुरुप ओइरिबा मितै तांखुल कबुई आइमोल अनाल सिरु सोथे इनपुई करम खोइबु अमदी कोइरेंग नसिंगबा येक सलाई लैजबा फुरुप कुनगा मंगागी मिहुत सिंगमन सीएसओ सिंगी मिहुत सिंग सरुयाखि मैखुम हांगदोकपगी थौरम अदुदा फेडरेशन ऑफ हाउमी की प्रेसिडेंट सपम जदुमनी नाय फेडरेशन असिना सही अमगी था अमसुम नसंगना येलो फुरुप सिंगी मतेंगा लोइनना नुंगबी इंडिजिनस पिलर सी सगतखिबने युंगलिबा नुंगबी असिना मणिपुर की येलो फुरुप असी कना कना नो हाइबदो मालेम असिदा ताकलगनी फेडरेशन असिना मतम सुपदा अपुनबदा पांगलनि हाइबसिदा सबसाना थाजब थमली सपम जदुमनी न मखा तारदुना इंडिया की सिटीजन खुदेमक मणिपुर खुंदाबि यायदुबो मपु सादुना
Manipur thugainaba honabadi yaroi mitop mian chasingna ireibak iramdamasi lotsinbagi tanja ama lakpada iramdamasigi yek sala leijaba furup kunga manga sina ireibak ngaksanabagi sapsaba phirep ama lawgadabani Manipur kanba haibasi furup ama khaktana ngamloi yek salai leijaba furup sing pullaga ngamgadabani yek salai leijaba mitai tangkhul kabui khaktada Manipur kallu haina inthokpana yaroi Manipur si yellow furup apunmana ngakpa ngamgani haiba wapam thamki Manipur Legislative Assembly na lupa crore kunga mapangi senpam laukthokhiba leiti Manipur Legislative Assembly na lupa crore kunga mapangi senpam laukthokre haibu wapam aranba amadi yumpham yaudabani Assembly na sela na lauthokhiba leiti haina Assembly Secretariat ki sirol amada sengdorakli Manipur Legislative Assembly ki Protocol and Media Relation ki Deputy Director and Officer in Charge and Ravindro na thadorakpa sirol amada India Today da Signpost News ki editor Naure Mohena September kunga tarukta phone ki paw amagi matang mamangda mayek sengna sengdokpa lekre dubu masigi matungna local print amadi electronic media Manipur Legislative Assembly na lupa crore kunga mapan ki senpam laukthokre haina maral sibu report sing phongnaraki matang asigi Manipur Legislative Assembly Secretariat ka maikei tegi amukka hana sengdokli madudi Assembly da shirakliba maral adu yumpham yaudaba amadi miyamda lan uhana bohonnarakpani hairiba senpam asi Assembly na laukthokhiba leiti print amadi electronic media report tawkhiba pawsing aduda mamangda Assembly Secretary ki maikeidagi mamangda sengdokhiba wafam pandabaga loinana aranba reporting aduna Manipur miyam bulana lamjing hairi maram asina miyam ki interest amadi responsible reporting am oina media housing aranba report tawkhiba dugi matangda sengdokadabani Manipur Legislative Assembly na matam pumba miyam ki dama puksel singna amadi integrity leina thabak tawri haina su sirol aduna phongdorakli Lupta karem kathainaba sing sengdoraktarabadi cybercrime PS to wokalagani KMWO Lupta karem narakpa amadi thawai usittana ulakpasing laklibo October 9 phawgi manungda lupta sangjarakpa natraga miyam khangna sengdoraktarabadi cybercrime PS to wokatuna legal action lokhalagani haina kanglai pak minority welfare organization KMWO Manipur thadorakpa sirolaman hairi lobasina thadorakpa sirolaman hai KMWO Manipur gi press briefing amado wakal mapung phadriba miyukrana piba comment singda lup asida thawai usita ulakpa lebutibani ngasi phawbo lup asina kanglup furup khaidana thabak thorom kya pekhatpegi saruka moina ngarang pangthokiba press briefing amada tabada nungaitaba wahiwata kya social media ra phungdoknarapegi manungda miyoi mapan ngasi yuki pung 10 phawbo lup ki office da laknaba khanki madugi manungda miyoi manga khak laklaga miyoi mari amadi lakhidi hayeng phawbo lup asida sangjaraktrabadi cyber crime police station da ayiba sirol pisilagani masida thulakpa aphabatagi thaudang masa masana pujagadabani loinana social media da aphaw saduna lup asibu namthana bohonaribasing khudakta lepkadabani lup asiga open debate tawbada Akiba leiti amadi taran okani lup asina laukalakpa thabak thoram sing sogatpegi muhutta phamungda longni hiblaga karem kathainabagi thong adu khudakta lepkadabani lup asina mahiroisang singda teacher day pangthokpada athingba leiti lup asida kanglup furup khaibagi wakha leiti lup asi Manipur pumbagi ni loinana lup asina Manipur gi apunbagi saktam amadi tungi mirol kalam si haibagi panamda leijabani miyam gi matingna thabak tawjabani makhatana su lamdam asi gi yefanabagi damak thabak kya tawkigeni haina sirol sina makhatana phongdorakli duga tentang asumna miyam thamjagi update ngaminasi